Како поранешен професионален фудбалер, како ги оценувате овие турнири, колку дават квалитет и како сте задоволни од самата организација, од масовноста и од тоа, нели, колку екипи овде настапуваат? Pre svega hteo bih da stvarno pohvalim organizaciju ovog turnira, da pohvalim kako je sve to organizovano i kako ste napravili sa toliko dece da se jednostavno raspored poštuje i da jednostavno vidi se da su deca srećna što su ovde i jednostavno uživaju u fudbalu. Što se kaže, organizacija je stvarno na vrhunskom nivou, što se vidi i po terenima, što se vidi i po sudijama, što se vidi i po svemu ostalom, gde deca dobijaju vodu, gde imaju sve uslove za njihov fudbal. Što se tiče kvaliteta, deca su još mala da bi se nešto pričalo o tome. Važno je da su deca srećna, važno je da deca igraju fudbal i važno je da svako želi neki svoj kvalitet da pokaže i od klubova, što se kaže. Tako da je sve što se kaže u najboljem redu. Сведоци сме дека имаме се повеќе турнири, не само во Македонија, Србија, цел Балкан. Колку дават квалитет и колку од овие турнири можеме да видиме, како професионален поранешен фудбалер, да видиме некој фудбалер да направи кариера преку овие турнири, да биде заприметен за да може да напредува? Pa naravno da su ovi turniri za decu mnogo dobri u nekom daljem razvoju svom. Tako da jeste, što se kaže, vidi se da ima kvaliteta, ima kvalitetne dece. Kako će oni kasnije da se razviju, to je već neki dalji proces i dalek put, ali ima kvalitetne dece, da. И сега на порака пред се до младите, кој би било вашата порака како фудбалер професионален до сите овие млади овде? Pa samo neka uživaju u fudbalu, neka se zabavljuju, neka uživaju. Naravno da svako ima motiv pobede, ali pobeda ne treba da im bude na prvom mestu. Samo neka uživaju, neka budu srećni u fudbalu. Ako nisu srećni, to nije dobro. За кратко, за крај, дали е тешко да се стигне до една, да речем, барем кариера како вашата? Jeste, naravno jeste, ali oni tek treba da osete taj neki jači fudbal. Ovo je stvarno za njih, barem po meni, trenutno samo igra u koju treba da uživaju.